lo qual ta motiva-me todo dia, como gusta mi trabalho como sales associate e ora como atender mi cliente nang sempre não ta sali satisfecho com lo qual que não ta compra e com bom experiência. What motivates me is knowing that my cooking brings joy and memorable experiences to our guests, whether it's a simple breakfast or a special wedding buffet event. I stay dedicated because every day gives me a chance to improve my skills, grow, and I take pride into the work that I do. Para mí, lo más importante, ya que trabajo en el medio turístico, es dar el 100% mío como persona, con el entrenamiento y con todo el soporte que me ha dado la compañía Río, entregar el máximo de que el cliente sepa que es muy importante para nosotros y que se sienta feliz, contento y que nos sienta como una familia. Well, what motivates me to get up every day to come to work and dedicate to my job is to put the smile on our guest's face, and that's what motivates me, because whenever I smile, they're happy to get that smile and they can't get enough of that smile. So that's the reason.